Yengbiriba tabiriba pumnamakpu ahanba maktada going inward aina akhoi tawzaba spiritual program sinjariba akhoi finding the voices amadi library of Manipur na khurumjari lengsin biduna leire akhoi ki virtual set sida aina hujik US tagi pamaga program asi tawzabani aduga Ramanuja Das ISKCON Manipur dagi Ramanuja busu khurumjari Koina spiritual program si matam kitang le pure keno Ramanuja su travel tawa adagi akoi ki scheduling se kitang keno tawdana ado mayam na mu hangbire iche program jo kedaure lep krena lep panate masi akoi na tamgada bayam na lairi na mu kaina Ramanuja da request tawzabada mu timing mu pibire adona yam na mongkon leire ado yengbiriba pumnamakna su kadaidagi yengbiraibano aduga offline da yengbiragasu comment tawbiramu kadaidagi yengbiraino aduga karamba topic akoina mathangda laukhatjarauge haibadu ada ngasigi topic se akoina aina akoigi si 11 sessions si aina Ramanuja ga tawjage haina aina request tawbane ado ngasigi sina nipan suba oidoini akoina last year ngoko akoin tawgri July da tawgibani last year ki so we had actually like a lot of gap haitare ko in between adubu akoi amuk akoi gi session mari sida ngasigi sida Astanga yoga se akoina yoga tambakanda ayamba matamda akoina studio da chalakanda more like an exercise amina tambasida yoga gi kenose knowledge se hena khangna nabagi damakta masigi topics na si tawbiyu aina Ramanuja da request tawzabani aduga last ki akoina episode tawgadaba taramathoi subase si sina aina akoigi Swami Damodar da dedicate tawrakanda magi tribute piraga akoina maduma katmina si aina maduma khanjai aduga marakta ani leibase akoina listeners sing na sung tang topic se karamba pami habdu haibiro ado karma se amuk tawbiro haina ti mayam ibire ado question akoina form tawrakanda aduda specialize tawrake ado yingiribana so dum karamba dano kari question no habdu ibiro adudi ahambada akoina topic se hodringai ta aina sum masigi lambi se lakpade Ramanujana kitang ke haitare akoigi mayam gi oina kitang lai khuram bira ba matungda ken program se hobi oina request over Hare Krishna. Finding the voices amadi Library of Manipur the going inward spiritual program sibu tabiriba amadi miyeng tabiriba punamak hanaman library my bed this is now na punaku yana kurumjari bhakti kachari koina lai khoramba haidana akogi punsida yaudo mag yadraba masi tangkak haiba tare masi madi sagoda lejaribani aduda lai khoramba na harise kari no hai yengba taragadi khoirammaga khoiramamba akoina joy hena khoiramamba natnaga akoina bhakti tawjari ikokna khoiramjari karigumba haikat lekat tamjari adra karigum kacharame karigumba prayer ama natraga prarthana ama kacharamba maduna loirabra haina akoisi khanba ama masi maru oiri thangai sengmadi akoina lai khoramba na hairibase shorga Bhagavan ga mari thamba haibdu thangai sengbadi ishwar ga di ikoi punamoksiga tana thanaba yadraba mari amadi lei mase mapa ga macha ga leiba mari adu madumakne su hai aduna leiriba mari ase akoina kauthokhibane hairiba mari adibu sagatpa natraga madu ningsingjaduna amuk re-establish tawbuduni akoina lai khuramba hairibase
mari do karino mari ama thamba mari thamba taragadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯎꯅꯔꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯆꯪꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠꯇ ꯌꯣꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯣꯒ ꯌꯣꯒꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦ ꯊꯥꯡꯉꯩ ꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯣꯒ ꯕꯤꯌꯣꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯌꯣꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯨ ꯀꯅꯦꯛꯠ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯝꯅꯁꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯨ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯌꯣꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯔꯤꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯤ ꯊꯗꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯤꯗꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯅ ꯕꯤꯌꯣꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯣꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯁꯝꯅꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯕꯨ ꯁꯝꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯝꯅꯁꯟꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯒ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ recommended कर्म योगा ज्ञान योगा आत्म ज्ञान थिजबा ईश्वर से करी हाइना मदु खन होनजबा मसीना पांबै ओइरे हारगा मसी योगा से ईश्वर गा मरी मसी लिंक तौबा अमदी कर्म योगा ज्ञान योगा मथंग मथंग लेबसिदा अखोइगी अष्टांग योगा हाइदना मसी अम लाई अष्टांग योगा सिबुनी मयामना दुम मसी hatha yoga su hainai raja yoga kriya yoga sahaj yoga makan ming tongan leigre adubu ultimately yeng bataragadi akoina patanjali yoga haina su hairiba sida base tawbani masya astanga yoga haibasi yam chawba topic ne adubu machang oiba khara lakhalaga akoina masi ngasi gi program ase nena ba hona jagi अष्टांग योग है कानसिदा शास्त्र मयाम मनुंगसिदा ख्वाइदगी मरु ओइना कोन खंगलकपसे भगवत गीता सि खंगत नै कैगनो हाइदि मसे योग शास्त्र सु हाइ भगवत गीता से कैनो मसिदा भगवान श्री कृष्ण योग सिंह कन फाइन तौदना जीवसिगा ईश्वरगा मरी थमनब कदगी हाइबसि मतांगदा तोंगान एस्पेक्ट पुंसिगी तोंगान बा कोइगी मियेंग सिपुथोगा असुमन ताकपिबने भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योगा के मतंग से भगवत गीता दा मंगा सुबह अध्याय 5th chapter 5 की लोशलकपदा श्लोक कुनमंगा दगी श्लोक कुनतरेत कुनिपान मसिदा याम फजन पिबिरी भगवान श्री कृष्ण मसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ने अदुगा मपुंग ओइबा सिंग योगा की इंट्रिकेसी मयाम सिना अमुक chapter 6 दा लाकदौरिबा मसिदा योगा की मागी प्रोसेस नत्रगा मसिगी पर्पस द पनबिरिबसे सुमन हाइबिरी setting out all external sense object अखोइगी योगी सिना योगा साधना तौजगे न हाइरि मियोइ सिना मागी इंद्रिय सिंग अखोइ हक्चांग इंद्रिय लैबसे मिट नाकोंग नातोन पुंसा लयेंग लेरिबा कोइ इंद्रिय मंगा मकोइ सिबु सुमतलिबा इंद्रिय सुमतलिबा पोचाक मंगा लेरि रूप रस गंध स्पर्श शब्द हाइदना अबदि अखोइगी मिटसिना करिगुमम येंनिंगी नाकोंसिना करिगुमम मखोनुसिबम तानिंगी नातोन मनम करिगुमबा याम नुसिबम नमनिंगी लयेंसिना महाव लेबा करिगुमम महाव तंगबसि पामी उनसा हाइबसिना करिगुम अमोनबा पोट कुमबसि कोइ थेंगबा सोकपसि पामी असिगुम्बसिना ओइरदा असिगुम्बसि मरम ओइरदना मसिना यामना एक्स्ट्रावेगेंट ओसलकपा नत्रगा का हेना मसिना डिस्ट्रैक्ट तौरकपसिना मियोइबसे मागी पुंसिगी पांदमसे कोइ काउरे असुमाना काउरकपसिबुनि मयामना माया न हाइरकदोरिबसे मोह मायागी लांगना तुरे नत्रगा मोहना मजि कुसनरे हाइनरि म्यामसे अनन मसिगी डिस्ट्रैक्शन सिदगी मसाबु इसाइ
इसासिबु अैगी पर्पस पुंसिगी पर्पस तो करिनो हाइबसिदा फोकस तौरनबगी प्रोसेस ने हाइजरी अदर मसिदा भगवान हाइबिबसे भगवान श्री कृष्ण मित सिना पिसुम अनि सिगी बनक्सदा मसिदा चप चन मसि फोकस तौरे हाइरगा अदगी सोर सानबसे मपान होंदोक्रिबा सोर सिने अमदी मनुंग होंजलाइबा सोर अनि सोर से बैलेंस तौबा मसु असुम हाइना पुंगनिंग ने इंद्रिय सिंह सिने अमदी बुद्धि मसिबु कंट्रोल तौरे हाइरगा अदुगुम योगी अदुना संसारगी लैरिबा अपाम्बा असाउबा अकीबन हाइबसिंगसे मसिगी वांगम लानबगिदमक्ता महाकना योगा तौगदौबनी अमसुंग असुम हाइना मसिगी फियमना लैरिबा मियोय अदो सुसोय सोदना महाकसे मोक्ष हाइबदु फंगनी मुक्ति फंगनी हाइ मसे भगवत गीता की फिफ्थ चैप्टर की वाणी अष्टांग योगा की मतंग लांगप कांसिदा अष्ट हाइबदी निपान हाइबनी लिम्स अदुगा अंग हाइबदी अखोयगी खुसा खोंसा नत्रगा लिम्स मागी सरुक निपान हाइब योगा हाइबदी होजि हाजगरे ईश्वरगा मरी थमजबा अदुदी अष्टांग योगा हाइरे मसिगी प्रोसेस निपाल सिना पांबई ओइरे हाइरगा भगवान का कमायना मरी लेनगदगी हाइबदी मसिमक पतंजलि योग सूत्र दसु मसिगी वासे पल्ली योगा के पर्पस से भगवान विष्णुबु महा मंगोंदा अखोयगी होल इंटेलिजेंस होल माइंड मसी फोकस तौजरकपसिन हैना अष्टांग योगा मतंग सिदा अहान बद लाकदरिबिसे मागी सरुक निपान से मसी चरापन हाइजरमगे यान हंद लाकदरि यम हाइ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगा की मसी एनी योगा प्रोसेस मसी की कंक्लूजन मसी अखोइना समाधि हाइबसने समाधि हाइबदी फुल एब्जॉर्प्शन है अदुदा पार्ट बाय पार्ट यंगबा कांसिदा अहान बगी यम हाइबसिदी सी तौबा यादबा खले अखोइ योगा प्रोसेस लापा कांसिदा सिमदी तौबा याद्रे अदगी नियम हाइरगना मसी मखै तौबियु हाइबा अमा अदुना मयामना मसी हुजिकांसिदी योगा हाइरगा मसी ट्रेंडिंग ओइबा पोट अमगुमना मसी लौनै अमदी पर्पस ना करी हक्सांग से फनबगिदमक्तनी हाइबा अमा अदुगा हक्सांग से फरबा कांदा करी तौगदोरिबनो हाइबदुगी पर्पस दुदी मसी ताकनदे अखोयगी योगा साधना तौबसिगी पंदम हक्सांग से फरगा लोइरब्रा नत्रगा माइंड से याम इंधलगा माइंड से यामना काम ओइरगा मदुना फरब्रा मदुगी वांगबददी करियम लेदिबगी हाइबसे पर्पस से हक्सांग लोइती योगा सूत्र नत्रगा योगा शास्त्र भगवत गीता बोइरो पर्पस से कहीं अखोयगी हक्सांग गी कंफर्ट नत्रगा हक्सांग गी प्लेजर सेंस प्लेजर से खतंग लेरे बोइदी मसिबुना अखोयने मटेरियल नॉलेज हाइरानी मसिबुना अखोय परा विद्या हाइने नै हुजि हुजि कि लेदिबा अखोयगी मॉडर्न साइंस कि नेनरे मैम मसिबुना परा विद्या हाइ फोकस तौबसे अखोयगी हक्सांग सिगी कंफर्ट त खतंग फोकस तौबा अदुगा मसिगी वांगबदा आइदि अखोय स्पिरिचुअल एनलाइटन हक्सांग हाइबसे इवन माइंड बबु हक्सांग से मनुंग चले मसिगी वांगबदा आत्मा की ओइबा स्पिरिचुअल ओइबा मसिगी तोंगानबा नॉलेज की रियल्म अमा लेरी मदुबुना अपरा विद्या हाइनको अना अपरा विद्या हाइदना मटेरियल नॉलेज सिबुना अपरा विद्या हाइबा अदुगा मसिगी वांगना लेबसिबुना अपरा विद्या अपरा हाइबदि बियॉन्ड और समथिंग दैट ट्रांसेंड्स द मटेरियल रियल्म हाइ अदुना मसिगी हक्सांग से खतन नतबा मसिगी सु वांगबदा करिगोम लेरी हाइबा कांसिदने अखोयना याम चमना हाइबा कांदा मियोबगी पुंसिसिदा ह्यूमन वैल्यूज का लाइब्स आई नुंगाइबदो खतन नतबा तोंगान मसिगी महाना करी खल्लीबनो महाके दमक्ता अतोपके दमक्ता अखोयना करम हाइना महाकी महाकी अल्टीमेट बेनिफिट से कमायना पिबे यागदगे का हाइबो कन खलाइबसे मसिसे शास्त्र नैनरिबा मयाम से मनुंगसिदा याम मरु ओइबा पर्पस अमोनी याउरी यम हाइबदी सिमखै तौबा याद्रे कैना अखोयना
yoga sadhana toropa kansidadi chaning chaba yararoi hai adbadi aigi leri mo film se dum ai yoga torogi habi yarakre masigi particular koina chaba thakpada bo hairasi natraga ha ki Delhi aigi punsi leri punsi mahing sida yamna reckless oiramba natraga yamna haphazard oiba natraga streamline oida punsi mahing madubadi yadre adagi niyam harapa kansina simakai tawbiu haibasma akodi khoi samna yakanda ayu ganda hawapana chingba iru bai thajana chingba aigi chaba thakpagi mong regulate torok pase chingba mayamse asan hara ani asan haibasina aina phammabagi mong phammase khoina matam sang makaduri yoga haibase adugisu masi khoi practice tawba ma lei aduna tonga hujikan ngasigi matam sida ayamba tawrari basidi asan sidagi hore mayam da yoga harapa kansida masi matungda fourth suba lakadori base pranayam pranayam haibadi breathing exercise sor honjinba so hondokpa mutori bodo anulom bilom mana mayam haidari base sonjal lagani घाक फारगा थम्मनी मदे हुंदोरानी अदम मसीगी ब्रीदिंग तो इबसे करिगिनो हाय अखोइना ब्रीदिंग से सानरक कानसिदा एक्सरसाइज तोरप कानसिदा अखोइगी माइंड से यामना काम मोहन बे याय अदुना पुनिंग याम लांगम बसे पुनिंग याम लांगा दे ए सबम तोबो गमोदरि आइदर मटेरियल और स्पिरिचुअल बस अमर तोबो गमोदरि अदु पुनिंग जे फादबम चंगे अदु मसीगी मीन्स मजे कमाय तर फादगदगे हाबसे योग साधना दा मजे प्राणायाम मजे ब्रीदिंग एक्सरसाइज तौनै मसिल वरे मतुंग से कैले अनि प्रत्याहार नमलाई प्रत्याहार हाबसे सेंस कंट्रोल हाय सेंस कंट्रोल सिमदी ngasi matam gi yoga dari amda yaudre simadi yam changam da harba kansida haibadi chaning ba chaba taning ma tawba khaning ma khanba amuka su hai yoga sadhana tor pa kansida koina brahmacharya masi ko maintain tawba darkar oi haiba su lei koina brahmacharya haiba se amum dhaya kadi yumban keban bagi lambi da changda ba haibani adubu masi essence te kana haiba kansida yum palami su makoi brahmacharya oi masi oi lei bi ai kena makoi gi इपान में लंबी से लई रिबा कोइना अंगांग फंगनबगी दमकता कोइगी सुमहाय से कोला सेक्स लाइफ लाक पसिसु रेगुलेटेड ओइगदबने हादन बस अनरेगुलेटेड ओइबा तब मागी पर्पस से करिनो अंगांग अहो फंगनबगी दमकतनी ईश्वर मै लेनगदबनी हाबरा चिंग बसे मसीगी मेंटालिटी और मसीगी कॉन्शियसनेस लाइगदबनी हाबसने अदुना यामना कोइगी सेंस कंट्रोल हाइट बसे ngasi matam sigi yoga sadhana tawri me am sidi kamai to ayambana asai panjabdo haksang je pharani yoga sadhana boidi haksang pharagadi ka udoiba then you can enjoy life masine mayam concerns kari gumba aina chaba nungayam daba puk tumum daba haksang noiramba amadi agi depression leramba mayam badu pharani badu pharakana ka udoriba then you again enjoy aina unrestricted enjoyment like gibedo maduna maram oidana ngasi se aigi mind amadi body se base balance oidribane haksang pharaktriba haksang nungaktri myam se ai ngasai unrestricted material sense enjoyment leibanane aduga hojik madu phanabagi damakta ai se yoga sadhana tawre yoga sadhana tawraba kansida haksang je phare pharaba kan kadare ngasai gi mamang da thadu omba mayam do adu amukhana tawdori bukus then what's the purpose? Then akhoi jaka madig loop se message sum lai re sense enjoyment loop to sum do amuk ko pharakat ha amuk amkhanjan ba amuk pharakat amkhanjan adu ai gi punje sida yoga sadhana tawbagi madu kenda kana deba ta hakat again have the any kind of yogic process any kind of yoga sadhana should bring about a change in one's character aphamong da वलंबिदा आई कैरेक्टर हों कदो बन हाइदर बसे प्रत्याहार आबा कांद कदोरे ध्यान आईगी ध्यान तौजो बसे करिगुंबा माइंड दु इंधग्रनी सेंसेस सु लांगद्रे माइंड सिना सेंस कंट्रोल तोबो ngमदोरि बने अदो आईगी इंद्रिय सिंग सेंस मैम मसे लांगद्रे माइंड सु मजे फोकस तौरे मधु कांद कदोरे देन आई कैन मेडिटेट आसिक आसना तौ मैम से मसिदा थंगाई सेंगो योगा के प्रोसेस हौद्रि बने बसे then I meditate and meditation means meditate on something ado tawada meditation kana do no mase patanjali ne so high bane or any yoga process hara kani
one should meditate upon Vishnu or Krishna. मागी पर्सन दे मेडिटेट तौरकदोरिबने माना हाइब इंस्ट्रक्शन अदरगा स्माइन तो है प्रोसेस दे मेडिटेट तौरकदोरिबने अदुगा कंसंट्रेट तौरकदोरिबा ध्यान तौरगनी देन धारणा धारणा as I focus of meditation se mas it becomes more intense, then we can come to a stage of concentration. Haidi maduda karigum distraction la roi matu amadu kanadadi adudi aigi karigum ahang bada dhyan tawu yare bra karigum makhon na dhyan tawu yare bra karigum light amna dhyan tawu yare bra. Yes, people try to do like that. Masisu process lady bane adubu masu effective oidi kaigno have akoigi mind si asukematic amna it is very active. Yam active way. Haka tumi levi ada mind ne. Adodi karigumba jaga anu madura focus to have se. Mas it becomes very artificial. Ako the natural level process am piba darkar way mind sida. Kudamu na have kan angang macha amada nang laanganu nang sumaina pot sa haiganu mas haibes yadi. Angang macha huna sani. Adubu adumaina nang si tawuno habdi mohta se nang si sumaina tawo se sige po se pairo se aludo por o adagi sumaina isingno sumaina thamu se to haidana mongoda activity pira boidi angang dusu kamasu mathanda control tawre adu kamasigi technique se ko khangma darkar oi anatra gadi artificially kari da focus tawroga ai meditate to have masi ayaro hai masigi dum प्रमाण मैम लेख्रबनी हाइदि अखोइना ध्यान तरब आइगी माइंड से फोकस तौब यादबसे मसी मैम लोरेब कांदा समाधि हैब लाकदोरिने समाधि हैबदि करिनो आइगी पुनिंग हाना लांगमबसे मसी लांगद्रे डिस्ट्रैक्ट तौरक्तरे अदुदि आइदा नसाय ध्यान तौरिबा आइगी ऑब्जेक्ट ऑफ माय मेडिटेशन अदु ईश्वर सिदा चप चाना मौन महाके मफम दाइसे फोकस तौजरे without any deviation. Adumasi deviate tawdre haribase kamasigi purpose na karino. Haji puning deviate tawdre habdi kaino. Now I can start my work have. Ayun tawning yung thabok mayam do haji taw hobi are. Then I can be focused on my goal. I can be focused on my work. Adada when yoga sadhana tawraga अखोई समाधि फंगे समाधि तौर आई लोइरब्रा है लोइब नते समाधि दगी हौदोरिबने पोच होजे ईश्वर के द आई नाम सोन होबे याने जाप तो होबे यारे all kind of activities without any further deviation अदुदा बसे भगवत गीता की 6 चैप्टर सिदा पॉइंट खरा नैनरी बसे हक तेंतक नाम तक पंजरमगे पुनिंग हाइबसे बसे भगवान श्री कृष्ण हाइबे बने Puning habasi kaino mind is an enemy as well as friend. Uncontrolled or agadi mind je aigi enemy ne aigi puning sin aigi bu pura duhat tawri bane aise laktar singdharaga aise pura manghan dawri bane adu puning je control to banga maboidi then my mind becomes my best friend. Ai leminari base ai ha aise ayekna ba amadi aigi marup leminari bane adu aigi aya mana akhoi se mind se control to ngamdi ngamdrabanina ai leminari base ai enemy ga leminari bane then adu ai yekna ba lemina ba tarabadi ai je adum anxious anxiety da adum leiba ta bane adudi masigi yoga process to ebse kaino ai gi yekna ba oiriba uncontrolled mind se masi control to roboidi then I can utilize my mind ai gi marup oina maksin na ba yaragani ha amadi yoga sadhana to ba habasi matang se kai dori chap chawa jaga darkar le ya ashengba jaga lei ashengba jaga sa ta woda bani mase kayam wanga da bano kamhain ta woda madu ki specification mayan nei ri yoga to bosida amadi phamba ka sida kamaina phamga da bano agaksam sine adu hakchang gi ai lei base mase straight line le ga dori ai gok ne ngak ne adu ai gi nangan sine then I get focus towards na mid sin I get tip of the nose say yeng dori bale asmain taro ga ise yam na firmly jaga je pham ha ga ai dhyan ta ko dori ba madu goal na kari no hai supreme bhagavan je isoda focus to the mark phangna ba ge de to ba dhyan ne shi taro ka dori base amadi
योगा तौगे है तारबोदी योगी अमगिदमक्ता कइदो अखोय मॉडरेशन है एक्सट्रीम चप यादव मासे चाबदसु ही इज तुम्बदसु काहेन तुमगदी नत्रगा चप चाना भाग से तुमम तो मा तुमद्रगदी मा योगा तौब ngamaroy adagi चाबदसु केम चाद्रबा अदुसु मा योगा तौब ngamaroy काहेन कसलबसु ngamaroy aduna mase भगवत गीता हाइबिदी बसे लाइफ शुड बी मॉडरेट यामना मॉडरेट ओगदबनी अमसुंग रेगुलेटेड ओगदबनी है अब मसी तौरबसी करिगदमक्तनो मटेरियल डिजायर्स मैम अहाक पुनंग याम लांगलमीबा अदुगुम मटेरियल डिजायर मैम से मधु हनरकनबगिदमक्तने अमसुंग मसी फंगबा कांदा मसी आइगी टारगेट से योगा की टारगेट से फंगबा कांदा लाकदर एक्सपीरियंस से करिनो है मपान नाइद्रब सुखम अत्यंतिकम यत्तन मपान नाइद्रब अदुगुम नुंगाइबसे मधु एक्सपीरियंस मधु फंगकनी मधु फंगबा कांदुदा मसदगी हेनबम लेइत्रे हम खाकनी मसिने को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हारे कदोइसे अमदी मसी लाप कांसिदा यामना साथीबा अखोगे पुनंग अवाबा क्या पीगदबा मसे थोदो वाथो लाप कांसिदा दैट पर्सन इज नेवर शेकन मासे मदुना निगनबा नत्रगा मदुना मंगोंदगा याम चाउंड डिस्टर्बेंस पीबसे मसिंग अमरो है दैट हे बिकम वेरी स्टडी अमदी असुम हाइ तौदना पुनिंग से फोकस तरो कदम से कना दनो भगवान के मफमदने ईश्वर मफमद ईश्वर हाइबिसे कइ भगवान श्री कृष्ण है एगोंद फोकस तौदम हाइरे कदोरि अदु मसे फोकस तरो बकन कइदौरे ममांग के मपोकी नत्रगा ममांग तौखिबा मागे पास सिंपल रिएक्शन मैम से ममांग के रिएक्शन मैम से मसिलो मांग रगने है मदु मतम जो कदम मागे पुनिंग से दम ईश्वर से फोकस तरो बकन कदरोनी मागना मी खुद मफम खुद मक्ता मसिदी ईश्वर की मागे सरुक माक्तनी मागे एनर्जी ने हाबि उबंग मागनी देन ही गेट्स इक्वल म्यूय बसु अमगा अमगा लोइमक चप मानना कनानासु हेंदे कनानासु वाते पुनमक से अखोय नुंसिबगदबनी पुनमक से अखोय मखोय मतेंग मांगबिगदबनी हाइबसे मसि विजन लाकदोरिने लोइनमक से ईश्वर की सरुक ने गो खंगाबा कांसिदा मसि अखोयना यूनिवर्सल ब्रदरहुड काइन दैरिबा अमर सोशल वेलफेयर एक्टिविटी है तौरी मैम जो मसे आर्टिफिशियली खलगा आई नुंसी है तौबई वक्तने अदो खोना लोइना मक चमानी यंग मंगमब्रा हाइबस मसी अखोय मसी अवाबा मोय मसे प्रैक्टिकली यंग पकानसिदा नमसे चमानी यंग मंगम हाइबस मसी अखोना स्पिरिचुअल विजन लाबा कान ngमगदोरी बने अदुबु मसे मैम ने रबा कानसिदा अर्जुन वा अमा हाइरी भगवान श्री कृष्ण ईश्वर मसा मंगना रेकमेंड तौरी प्रोसेस ने मसी की अस्तांग योग से अर्जुन ने क्या है रे इबुंगन हाइबिदी बसे फदियाम फरे अदुबने मसी आइदि ngमजरोय ना this process that you have recommended इबुंगन recommend तो वेरी बसे it seems unendurable फमदना ग तरवा खोना अंगक का चपचान थमगा अनातोन मतोन ग येंग बुखला तौबा द स्पाइन ध्यान तौबा पुंग लांगन दबगा हाबदु आइदि बदु ngमजरोय कइनो पुंग जा सुका बदे लांगी चंचलम ही मना कृष्णा अदु मसे ngमजरोय अमसो मसे आइगदमक्तदि प्रैक्टिकल ओइदबा माली है अतोप अल्टरनेटिव अमा बेबियु हाइने है अदु अर्जुन गुम्बा सुके बदे मसे कन थौग्रबा अमदि कृष्ण गदुम संग तोरो महाक कुम मी अमना आइदि असिगुम अस्तांग योगे प्रोसेस आई ngमजरोय हाइले बने अदुदि अखोइना करम हाइ ngमजरोय नो हाइबस अदुदि मसे अल्टरनेटिव करिनो अमसो मसे के मतुंग अर्जुन अमसो हंगे योगा साधना तौरे योगा तौब कानसिदा माइ पाहौद्रब योगी दो हाइबदि मागी सिद्धि फंगद्रिंगाइदा मागी मपुंग फाबो ओइद्रिंगाइदा हक्सांग थादोखरे अदर माज अनसक्सेसफुल ओइरे लौरगनी अदु मतरगा घाक मतम खर पैकेज तोर मगा लेखा ताखिबा अदु गु योगी दुना कमाइ तौबा अदर भगवान श्री कृष्ण हाइरानी सुचिनाम श्रीमताम गे हे योगो भ्रष्ट विजायते मसिग लंबी चंगबु चंगागदी अमांग लेइत्रे कइनो द मा योगा साधना तोरम तारगदी मसी ईश्वर निंग लंबी चंगम तारगदी माग से हक्सांग थादोखर मतुंग सिदा मथंग पोक सिदा यामना वांगबा मसी इना करा खुनबा युम द पोक पामा नत्रगा ईश्वर की सेवा तो लंबी दले जब इमुंग मुंग पोक पामा अदो तारगदी मासे मथंग पोक दा अमुक दरे महाना थादुअम्बा महाकी लोहौदबा मागी तांकक तो मधु लोशनबगी खुदोंग जाबदों फंगजई है भगवान हाइबिदी नत्रगना खरे हेना याम मतम सांगना कोइना योगा साधना तरगो मी ओइरगदी याम अफब इमुंग भक्ति याम लेबा अतांग यामना
yam highly elevated family da poe asiguma poksidi yam tangbani na bhagwan haibi adudi masigi one and rak mayam sida mo khona tongan ba masi hiram mayam si masi ne ru tung sida bhagwan Sri Krishna ke haibi de yogi mayam ma lei mayam si ga barak sida faida gi ahen ba topmost yogi se kanano haibidi ai gi bhakta dunen bhagwan Sri Krishna hai 6 chapter gi last verse hai योगिना अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना अगुंद पुंग लुपिबा अदुगु मियोय दो भक्त दो अदुना ख्वाइदगी तोमो योगी ने हैदना अबि मसी में आम लोइ ने नरुरे अदुगु अल्टीमेट लाकदोरि पोइंट ने करिनो है योगी सिंग तालिबसे समाधि द तालकदोरि करिनो हक्सांग थादोपगी मिकुप सिदा कृष्ण बु निंजबा ओम सि सोनजे ओम हाइबे भगवान श्री कृष्ण खेनद्रे मसे अदुना मसे ओम सोनजरे हैरगा ईश्वरबु निंसिंगजरगा हक्सांग थादोकचबा हाइबसिने मसिगी अल्टीमेट योगी सिंग खल्लिबसे अदुगा निपान सुबा अध्याय की भगवत गीता की 8 चैप्टर की 15 नंबर वर्स दा है अइबु फंगजरबा कांदा भगवान कृष्ण फंगजरे फंगबा कांदा अदुगुम अथोइबा आत्मा सिंगदो मकोयसे भक्ति की लंबी सिदा भक्ति योगा द पांबई ओइरगा अइबु निंसिंगजरिबा अदुगुम अथोइब योगी सिंगदो मकोयसे अमुहन्ना हक्सांग थादोबा तुंगदा अइगी नाकलाई अमसुंग अमुहन्ना अवाबगे जगत से पोकपो सिबगी अवाबगे जगत से मसिदा अमुहन्ना लारोय कइगुन हादे मकोयसे पुंसिगे ख्वाइदगी अथोइबा मसागी पोजिशन दो फंगबनिना अल्टीमेटली दी योगा साधना के पर्पस से मसी लाकदोरिबने अकॉर्डिंग टू भगवत गीता अतै अतै अखोइना तोंगा तोंगा लरिबा योगा सूत्र मैम से जो पतंजलि योगा सूत्र लई सिदसु मसी मैम थाइबिदि डिटेल्स मैम लईग्रे अदुबु समलपना अखोइ आइडिया चौरापा आइडिया am लईबगी दमक्तदी योगा और अष्टांग योगा हाइबदुगी मदुगी प्रोसेस अमदी पर्पस असमाने पिजरी हरे कृष्ण Thank you so much. Iti akoina yoga ina hairakanda ayambana akoina yoga tauri ai kain hai chatlu running asi yoga ki class lai ka hairakanda akoi se only like we think about exercise form da aduna akoina yoga taurakanda masigi 8 se 8 si akoina touch tawbado adu ngambaduneba akoina yoga sadhana horakpa kanda akoina akoigi goal oirakadoise aduna 8 si akoina mu understand the wam jangeba aduda ngasi Ramanujana introduction oina haitare ko only it was maybe 25 minutes yam phasana point bibikre adubu ai question kitang hangjarake aduga kitang discussion tawminase ko lagi yang biriba pumna magnasu adom ki question lai biragati so itana comment tawbirau yoga gi ngasai gi the yam haisina ngasai gi akoina tawroi dabasida chabagi panbikre ko chabasida akoina recommend tawra isi kari sattvic food adumaina sigita tay di kari non violence and so ina maina pa ki चाबो खतंगी वास नत्रे से अखोइना अइगोंदा डिस्ट्रैक्ट तवदब संग थादोपा हाइरा अदगी अइगी पुंजी हिंगबा कांसिदा बीइंग ट्रूथफुल ऑनेस्ट ओइबा अदगी अखोइना अइगी फतब संग थादोपा असिगुम मयाम रहिबसे मसिदा मसिदी मयाम मसि पीरी अखोइगी भगवत गीता दबो ओइरो अते अते स्क्रिप्चर सिंसिदासु नकोना जस्ट याम सिंपल ओइ मोंग दियंग बकांसिदा अइगी अखोइना फतब थबक तोरंबा हाइदि ओइदब ngaमना चिंगबा अदगी फत मियोय संग तोरमना चिंगबा इसाई ओइजबदा होइना खनबा सिगुम खनलोन मैम हाइबदि आइबु डिस्ट्रैक्ट तबदोरिबा असिगुम खनलोन मैम से थादोक पसिबु सुजा चला गने अदु मसि मैम सिदा अखोइना मु कइ हाइतारे काहे तुमसनबा अदे आइगी फतब हैबिट लइ मैम मसिबु मसि तौबा याद्रे हाइबदि योगा हायरप कांसिदा इहान हान प्रोसेस सिदा दुम आइसे यामना अफबा हैबिट लइबा मी मदु ओहेलबने बदु aidi more discipline adagi adom gi keno mala aniba aidi tawninga kan hek tawbana taba okay adagi niyam
niyamsina ngasai adum masing ngasai yam si haibada khara haigre ko iti tawgadaba magi sadna sida magi teaching si akoin inge haraga dimagi ama leirane ba hai akoina ayu nganta hot pama ayu nganta hugat pagga dagi nungdhin-gi kenose akoina sunrise ka sunset ki significance aduga magi akoina adu matam sida sadna se tawradi akoina manipur gida akoina chawrakpada haragana ayu nganta hugatpada lai khurambaga nung evening da khuramba smaina sigi ritual su leiko ado akoi sunrise sunset se sigi keno semtang explain tawbi akoina sunrise sigi matam masi khwaidagi hena akoi any spiritual practice either yoga or any practice sida even like su tamada bu harasu ayuk ki matam se khwaidagi chanai angang sing da khoi like para pakan ayuk kan pa ho masi recommend tawi ken habida ayuk ki maroina numit thomda gi matam akoi masi brahma muhurta hai brahma muhurta hai badi 1.5 hours before sunrise masi matam se khwaidagi hena spiritually conducive oiba amadi akoi pu nomagi pung kun mari sing manung sida magi tangkak leibasi matungina masida goodness na kare henba passion na kare henba ignorance na kare henba lei aduna numit thotragi mamang masida yamna phaba akoi gi kano disu aigi mental masi ke haibetare aspect ta yanga su spirituality gi di masida phari sana matam oi adu thotragi matam se aduga numit thokraba kanre numisna sum wangkhalai matik rajogun gi effect se hengalakani habis akoi yamna passionate obe thabak to ko pasi matam oi re adun maduda akoina aise kitang concentrate taroga tumina phamgi yaroi habu maybe we can try adu kitingi matam sida numidang oiraga de akoi se ware adagi tumning adagi wari wada sana basida su akoi se kitang pothane ngaba kanduda adi amuk ai ngasai gi atopa wa harap kan sida waji bhap taba ngamuk taban singba sigu me tawgol adubu numidang da amuk akoina live khoram hari bisidi whole day thabak mayam tawri mi mayam honaru re aigi spiritual energy base drain tawre amu recharge tawre adu nongala ba kan da adu taragadi I can have a like proper rest aigi mind katang ai balance tawre amu bhagwan ke thabak samna re taragadi then after a day's hard work during the day I amuk isa je kitang purify tawre kitang balance oire then I can have a proper rest adu nongala ba kan dai se amuk mathangi numit ki thabu hauna ba ge damak ta ise oda numidang prepare tawri bina adu ta aina masi tumba holo pa kan se masi yang biyo he kharanga na mikop thole khabadi matam du da sakata dumhan ge ge da hai bas lei bane ade kharam na kadar aise ai hayeng si thabak lei ko hara gadi bigap log as ai hoga yad hara adu tumba si su masi yamna khai akoi masi conscious process am oi kadam hai ai adum taraga adum hetum ge batam ai hayeng kai doga dabnu hai basi masi ngasi dagi aise masi plan tawra ga dawna hai then ayu kan ta sida ai gi ai thabak streamline tawle ramani ham adu masi adagi ayuk ta khoi sadhana tawrakpa lightin khairam khotpa irujaba khoba tawri me ampuna magas masna mu whole day du ge aise amur recharge tawri ban adu masi ki charging process masi hek ta huda bada ba ko ise mapan gi effect me mapan influence masi nam gi dana ba ise kai dogodam no hai masi khangu dori yam si maru bas yes so generally as a practitioner what like is it possible for you to share like your timing and idea very interestingly like recently aina meditation tambada ashram amata like the 5 o'clock tagi hawe moise so I found it very interesting like how ayung dagi adu loirani dagi lot of silence and it was actually very nice experience adu Ramanujan kitang akoi khangdaba mayam da haitare ko akoi gi pung kyam ta hokalaga kari tawi kai se kitang share tawi be yaraga ti adu appreciate it yeah the koi kano to buse ayung da hagot pa
haiba matam sida pung manga Mm. thawpa sima yare adu manga dagi di thengthabiro no haiba lei Mm. manga swai dagi thabok thawbi thangai semudi pung manga swai dagi ai ga ayu ki thabok thawbiro haiba lei adu di manga gi mamang thawba tare Yes. aduga mase ayung nganta akoi early morning bath yam phai Mm. either sing aying na lubung be yam phare aying bhai hekta ice cold na tab hai sada bhai ko lumbu lumbu Mm. sa yare adraga not cold hai asab aying ya naraga chang ma sem lu se adu ising asab na lubu se comment ka tu ko haksang thamak tab haksang solak pa dagi lok thum ko patar pa kana badi ko adu kana dum dure adu yari ngai di take a like ising se mas normal temperature da madma lu ba haksang yam te khat le masi scientific reason se mayam le immune system ong khat pa dagi ngasai gi haksang se koina tumba kan sida ignorance sina haksang ku pa lai ha besi adi ko tum gi bhai besi masi pura masi full ignorance aduna makeup solak pa na ai je kai de no ga na khang da yauri masigi layer of ignorance ko ku pa lai adu masi layer se kamaina kamano thoka de hedi we take a this early morning bath preferably like cold water adu mas iru jaba kan se masi layer se masi samthuki adu hek iru jaba kan se that we become refreshed adu masi tamugundagi we are trying to come to the mode of goodness masi iru jaba se iru jaba kan se amu amu firon se pas aina tumu bada se fi se masi se piro no Mm. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯐꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯟꯕ ꯁꯦꯠꯀꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯐꯤ Mm. ꯅꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯗꯣꯛ ꯀꯥꯊꯣꯛꯑꯒ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯕ ꯐꯖꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤ ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯐꯤ ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯔꯨ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯨꯞꯄꯒ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯠꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯕꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯒꯦ ꯊꯨꯞꯄꯒ ꯊꯝꯕ ꯐꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯦ Yes. ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ then I become a very like organized and ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ then I have time for everything and I have time for everybody ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯍꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ 5 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯕꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕꯗꯤ ꯄꯨꯡ 3 3:30 ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡ 3 3 3:30 ꯃꯦꯀꯞ ꯊꯣꯛꯆꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 2 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯧꯒꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯉꯟꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ngana pothadre haragana hoi madugi chauna 6 hours of sleep is enough for an adult person adu hoi darkar haragadi tumba sidi aigi darkar lebi matu tumbiro pung 3 bau tumba kasu kaide 3 tian tumbiro no hai tumba kansidati aduga aikoina ke hajagani ayugan tagi tawba thabak sidadi akoi kan mo simbi khusun tawbiraga just akoina khitang aigi leriba aigi surroundings se masi khara well organized oil ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯙꯨꯞ ꯊꯥꯎꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯟ ꯇꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯙꯨꯞ ꯌꯨꯡꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯍꯩ ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯄꯦꯇꯔꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯅꯦ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ then ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯏꯅꯔꯖꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯏꯅꯔꯖꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯖꯔꯕꯅꯤꯅ then whole day I will exude this positive vibe. Mina uba kansida ekmaga punma nungaine ma yenga nungaine haibad. Masigi kanone kanumtigi aigi ke haita amase aigi lifestyle sumain organize or abakandadi then everything becomes like properly placed hajabta. Sumai thamjai. Thank you so much. Dagi akoi matam se 44 minutes, so we have around 15 minutes. Then as I third the asana ko masidane bayambana akoina yoga tamme harakan spesiki studio class adagi akoina tambasi chanari se dagi pranayama ko breathing ki sidang sai ki
when I read, right, I found it very interesting because sometimes I think consciously, okay, say more for me, and I think like a learner like me, the relation between breeding and mind. See, say, Bhagavad Gita, explain the Actually, I feel very foolish, like, oh, should I person explain the room is in a hange? Kada the theory is in a kalevako. I de akoina mentally can so actually like like I said in a meditation program it was very eye opening for me. At the magi breeding sa akoina aigidamaktadi like for me akoina relief camp it impacted me a lot. And I found it like it really impacted my energy and I could feel everything. And that's when I started like, learning, and I started researching more on, meditation, yoga and things like that. So there was a session about, how breathing siga, mind siga, yamna relate tawrakanda akhoi se yamna anxious natraga traumatic mode amada leirakanda how you can control it immediately in ama takpireva. So can you like share a little bit on that, because akhoi gi meyam namak se akhoi irang gi dalai benina akhoi na suppose yamna minds de yam something ba dagi kano se leirakan se akhoi breathing sina akhoi gi kano se mind se kam tawrak pa yain hai ka. So if you can share like some practical knowledge about that. Yam nuai sih hangbirei besi. Ai masih kejadian kayak kita humorous oina haja gitu sih. Aku na angang tu tambi belai ba. Sauraba kanda you count to 10 na haina badu best tadi na haina badu mas. Kalau saure ada mina kena ba haure nang siam sauninge then you count 1 to 10 na haina you. Adu kan 10 yora kada ngam dia tu dipunur ya. Adu hai masih ki thangai seng badi masih ki breathing exercise dari boleh ma'am asan ma'am dari ma'am se. Actually these are all artificial means control the whenever ako na kayo gumba artificial means masih narapa kansida generally we fail. Madune history sida ako na Vishwamitra Muni kana lay di base. Tapasya kana tarome adagi Menaka Kaubi Apsara sila adu may tapasya kay ay dise. Adu pasi ako yung pasinung dito ay pone base kisa. Sauning adagi ako na sarba kadi ko mathabam daw lay tapok taw kan sida yung mathabam taw dore ya try thabam taw dore kay gumbasi kana gumana kay gumbasi husik extreme situation la kan sida how is it possible for you to sit down and do some pranayam? Like possible. Jadi masih jaro itu ini Pak sih. Adagi Arjun je lan tahu dari mana Pak? Lan tahu macam sudah mak kemana pranayam tahu tu. Lan thina dari mana? And he's having a real life issue there. Mai khanga sana bisa nang macam lan tahu dari mana Pak? Lan tahu tu macam sudah Sri Krishna hai re ang smile dhyan tahu adagi mit smile je kalau itu boleh lan tahu tu macam ni nang lan tahu hai re ay kemana tahu tu sih Pak. So it is practical habits. Aduna masih kaman, but what is the natural process? Adu masih ki either pranayam boiro pranayam sida ki hen lugodori base pratyahara sine. Self control se. Ay ki mid nakong natlay ma'am se. Sida tarok ma'am se. Masih ngamag masih matung da amo ise dhyan daw process la kadoi ne ba dhyan tarok bagas ne kadore mind se am focus tok ta tara ka dhyan daw ngamaro. Concentration ngamaro then samadhi di madudi madi kauthok krasi de adu marak sida ko high le duri adu kedo kare hai ai gi nungti gi punsi lai ri ba phim sida kalam hain taw tan masi gi high ba masi process masi kamani apply to ka gi hai bisni adu je apna bhakti to kan sida masi lona ma cover to re hai bisi kari ke mak to no krishna ai gi bhakta singna kwali gi top most yogi hai je kari ke mak hai si yam scientific oi masi reason lai samadhi na ko tan do ri base masai gi
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯨꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯤꯅ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯅꯒꯦꯔꯥ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯐꯣꯀꯁഡ് ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯈꯣꯠꯇꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯩꯈꯥꯏ ꯊꯤꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯁꯃꯥꯙꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯃꯥꯙꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯚꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯙꯨꯞ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯗꯧꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯦ ꯑꯩ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯙꯨꯞ ꯊꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯈꯔ ꯊꯤꯗꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯈꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯥꯝ ꯁꯣꯟꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥ ꯍꯧꯒꯠꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯔꯨ ꯃꯥꯏꯊꯖꯕ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯏ ꯇꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯗ ꯀꯠꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯗ ꯀꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯏꯔꯨꯖꯔꯒ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯏꯟꯁꯥꯡꯁꯦ ꯀꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯊꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯃꯊꯦꯜ ꯁꯨꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯌꯥ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯝꯐꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯈꯦꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯞꯄꯗꯁꯨ ꯆꯝꯐꯨꯠꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ it requires a high level of concentration high level of meditation adudi chaluk sembase it becomes a natural process of meditation ko madam na su la yat bu khop to bu la mo phongwin hai bu madu yaw la se ko ne ya se kari gi no hai it ko ne ya la madam se kai daure akoi se punsi se we are becoming more organized adula Shripad Maharaj na ko Damodar Swami na habi namus lai la je kohil je kai gi no khangra ishora kat pa kan sa la kohil je kai no bhakti se it is a cyclical process bhakti sida ho raga se masi loi hai nate it goes on abadu hai ne adudi why should basu it is an activity in samadhi why tai basu pheng basu lei hek basu lei leng basu he sak basu thabam taw ai thabuk chatle sen tandori ni sen taliba sel se masi ai gi punchi sida ai masi gi some portion of it I have to use for Krishna service then ai thabuk tori ba ina sen taliba icha semi ba thabuk le ba loina mak se it becomes a natural process of samadhi adu taragadi ngasai gi yam de horaga ध्यान धारणा भाव की मधुर की प्रोसेस लाइक याम लेंथी एबा यामना इंटेंसिव प्रोसेस से मसी लांथो करे सिंपली भक्ति तरोप कांसी so I think okay sorry go ahead आज एक नुंगती की एक्टिविटी में आम से everyday activity में आम से it becomes a focused process of engagement है aduna aigi indri sense control to ba hari base sense control to ba hari base koina phasal laga ai yengaroi tawroi ha phamma le bate indri ma'am sidi asu maina phasal lo sungam ngam ponte ma they are very powerful aduna indri ma'am sidi even mind de haraga ki senses ma'am loina bak se makoi je control to ga hai bo tar ga di magi mafam jana ma activity pibiu hai minna kai to ga de yeng da kai yengani Krishna or something related to Krishna ताब द कई तागनी चाब द प्रसादन चाबियु खाय बस लाई द कट पर लई gi मनम नमु लाई gi दिन बाला नि ga हारि म्याम तो मसी जे यामना मसी ओरगदी it becomes a natural process which everybody can perform even a child can perform even men can perform women can perform aduna mi khutmak se masi gi ishwar phangjabagi masi gi right lei hen gi ta hari bas kana nobody is excluded hari bas Okay, so I think what I was going to ask is, see, there is the 8 limbs of yoga. Harisina, it just makes somebody, right, realize it or see it 8 different things. Say, in a practice with the yaga, and it could be done in different methods, right? Like how you're explaining, and the nang nangasagi Ramanujana, nang na haire namu akoy mana. Don't bhajan de haira mani karma yoga idi lambi like there are different paths haido adugi rom da lakadoira yeah ultimately they must never karma yoga bhakti yoga degi adu kind of different path karma yoga jnana yoga
ध्यान योगा लाख में हमसे मसी अल्टीमेट कंक्लूजन दे भक्ति योगा से ultimate conclusions becomes bhakti becomes natural aduga shila prabhupada na haibi bam lei masi astanga yoga process se kana ge demakta noi mind control to ngam daba adugum yoi sindu bakne yam restless oiba mind yam restless oiba adu indri ga yam restless But that is what the most people are, right? adu karigumba if you are able if you have an inclination karigumba kuisna bhakti tawjaba se nungai jara boi taragati. Then yeah, but see, tradition. Sorry, go ahead. I think for a person who is starting, right, be first like, okay, yoga taro, yoga to kasi nungai ne. Then, discipline to tawag, oh, yoga gi matung da, meditation that's how I also got interested, right? The meditation was oh, what is the practice? Adu khangaba matungda, oh, yoga city exercise ngatan ngaramdre only nipan like 8 limbs mind kind. So it's a journey, right? So what I'm saying is maina tawrakanda okay ngasai panbigre ko sadhana se horakpakanda reincarnation mathang tawrakanda nangi sadhana dugi stage to adu the nangi next birth to the you could kind of maybe hujikki mapokta tawba sadhana se mang de habaneba mathangi mapokta muk nang na continue tawraga you could progress in your spiritual path. Ko aduna ahamba horakpadgi changakpadadi like if somebody is an atheist, right? Bhakti yoga the direct jump over the oire to nang sa hai to iti mind yam na noisy oi bahai tare ko mind sam noisy oi rati then I think this is a good introduction. Adabu masi akoina se Astanga yoga haibase or yoga itself is not the ultimate end. Masi sigi tungse lakado buse aina ningjari ba ishwar se masi akoina dharma ge wana tabad. Yes. Aiga mai lei nei de mahadare de mari se aina kamana establish tabudage ishwar na aibu kya ge mati nungsibi adu taragadi aisu mahake de mad kai to ya bage habad. Masi akoina spiritual maturity ne basically sumni bana CPU si to what he wants from me I purpose karino have a camp kasi ka yam adu kana ri pusi yam fazara ne mayam subana ubangamba mayam sulma ko nusiba ngamba amadi ultimate benefit kida maga thabuk to ngamba ne habis okay, then I know 58 minutes. One more question I wanted to ask. Ngasagi kanona haibi greko ramanujana. Akoina laitaba matamda om solo haise. Aidi akoi miyo bena body se thadokpa matamda. Om solaga Krishna gi ningjang kolo haise. So there is what happens like if you are not you are not aware of that like om solo haise om sondragadi then what happens to the soul? Well, om haibase akoina hajaba the Patanjali yoga haidna lai base akoina all from yoga masi Patanjali yoga suda de derive to bone ada akoina om haibase akoi ngasai gi karma yoga taruba mayam adu mayam sida akoina direct makoida Krishna and haide masigi masida akoina chapsana madu level da khanba gam akoida angam boy dobuni na haidna aduna om haibase ke surate masi gita da ju hai pranava sarva vedeshu veda da yauriba veda mantra khudimaksu om na start tawbani om sina madu energy haptu ni haida adu om je ai ni da bhagwan Shri Krishna haibi aduna om haibade te kana surate madu kana directly indirectly masida tai base Krishna put aduga madu ningchang haibane aduda mayamna om haragadi impersonal oina hadi masak naidaba hai loiram universal obadana mayamna khanaba su lan nate adubu gita sidadi aduga atoba sutra atoba direct mayam sida maji om na panbide adubu
ultimately kay no habda issue ning jang habani issue ning jang habani kay gidam no akoina hakchang thado ke mikop jam maru oi hai masida aigi mathangi mapo mala ka do libase masi mapok tonga tonga mayam leigre akoina panu purani na su sanga gi u ba mele singna pisingna uche waya tinkang adi singa leiba ko ba adi mas uche waya mi adagi miyo ba su mai tonga do gradation mayam lei chakhot pa khara chakhot wat pa han thaba mayam leigre adu karamba mapok phangada gi hai se akoi madu gan de leito aina phana mon ro gasu aduna aina ningi ba hakchang thadona matam se aina khalire ba aina ningi ba agi puningi magi kajab tare ma situation maduna aise mathangi hakchang de phangna dori habas me lei mase 8 chapter gi verse number 6 te yawni gi tadasu adun mase mathangi mapok se phan da ya de habdu ai poni pokchara sunu ade oini mo jara sunu habadu de katang reckless oiba du oiba mong lei ba habta aduna masi gi opportunity aina aigi aina ngasi mafam si lei jare aduga mathangi thabak lak matam se aise promotion phangna khotna base basidi mi asing mi ge thabak oyem madudi ai lei bai ta karai kai chauni kai thauni khangde badu adum challe hai bududi kitang madu ko reckless oi bai ta aduna base asing mi wara gadi masi ki prepare ta godam hai base adu khwai lai process se isodin sa boi tara gadi ai at least ai thamoi se masi purify tawre aduna hadagi laigri ai mental state madusu kai gum bahag lai bak to pharagadi hai if I am fortunate adu taragadi ai thamoi ai pungning thamoi se mase purify tawraga isolation abu taragadi then I get a better birth okay so it's just the progression of your spirituality koina tawriba sigi step mayam se spirituality the evolvement do some nangi hena evolve oina bagi keno sadhana mayam ne ba sida taise sai goal am lagi do goal do kana spiritual world se material world se spiritual world se yeah and then another another point I think what you made was akoigi past nasagi akoina karma hairakanda akoina past ta tawgiba singse akoina sigi sadhana haibadi yoga gi sadhana se akoina tawrakpa kanda mana mangki gani haise si se karma depth se clear tawrakani nangi sigi da haibase sigi sineba begi akoina ga yamna sensitive oirise sensitive oiba means to environment to what people say to what people talk see oira isi akoi si ngasai pan bihibado yam steady oirani yam strong oirani personality se so you can understand what is happening around but you will not be too attached too shaken up by what is happening in life yeah no it's just theory for me I still am learning but it was very interesting concept me mayam hojikan khanari bese akoi da su even in school or colleges akoi tambirak mayam se kaidore nangi personality develop tawro aduga then you can influence others you can exert your dominance over others haibaneba migi haide akoi mingonda nang nahak atopna exploit toromado nahak hojik personality am pharabani na now you can exploit others haiban indirectly masneba akoi hojik hingiba dunya se adubu sigi yoga practice toropa kane kaidore you develop all the wonderful qualities adu patakta yamna phajaba magun amaga develop torokane badu kaino humility genuine humility habas adu raga aise mingon de heli aduna aina khwai athoi boidoribani makoina ye makha thagadan haibo khanje masi lagu hai adu aigi makha da leiriba mayam kaimda khangsi de mayam se makhoi ji kamaina mateng pangbi chige
ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯛꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ I can think clearly now ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯥꯖꯔꯛꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯍꯨꯗ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ suppose you will have the perception that oh mana taurisi sini the khallagasu you will start developing that strength to see everybody equally and not judge yeah mase artificial or you can really feel inside him mana suffer to be karino mana ware be karino mana karna mate to be ani have sing aduna ne bayam spiritual oiba mi singsina o mayamna o masi dimi haluraba mini natragana masina puraluraba mini harasu spiritual yam high oiba mina the mas equally dum what is harana kotana like you know we lot of people think right oh why is that person going and doing seva in the jail do they ma aki mayam do later ga tawri to kaina ga high se okay every saint has a past every sinner has a future ahead okay so do you want to share any of your personal experience for meditation mase pun ani khadan thamjage akoi ai je hana sigi iskon the changjringai amang sida akoi ini ama toroga akoi transcendental meditation TM nam lay masi su khara practice tawram madam de kasu yam kana khangdi mayam to adu su akoi experience lay masigi hakchang se masigi tonganba magi effect lai matam khara practice tawba kan sida hakchang ga nikpa ko to adum lai masi adu mokhoina masi nang si yam farabani yam advance oirega hai tawgi adubu maduda loirabagum na khalli haide ai isagi nuaijaba oina hade sumaina ai nuaire hakchang se nuaire ai wakal si yange adu ai nuaire haibadu adu my whole aigi process se masi it masigi aigi kaini aigi masi ai ngona khatang consider tawbo ai hakchang se aduna ato masi kaim expand tarokte masi adu ko kana masi chap chana jigi yoga amadi bhakti yoga matang lakpa asida koina masi practice torpa kan de kedore masi se ai khadangi nate habi ato bu yawina ai adudi masi aina masi amuk ai atoba ke mateng pangoni hadana aina artificially tawna tab maya basi ko mi thengra ani thengra kan sida mahaki vibration phangjaba de mahak kawai wada chana jaba sigu mayam se thengra kan sida my vision or my experience expands oh smart to ya bore hai basi adada asigi experience med lay amatang hajabada koina kanu se india gi kanu mahaki mingjait ai masi kon reveal tawjage nupa ma hak se muslim mu na pokpane south india dagi na oina ma se indian air force join tawge lakpa lakpasida ma se delhi da exam pi ke to exam pi basigi lakpasida paisa se leitadana ma ki masan nupi gi sana se thugai raga madu ki paisa se ma luhong bagi sena da paisa ne adu ma sana lo pai thugai raga ai sumaina ai interview yaw gi ge thaba khala kan nangi amu nang sabi gi na man la pa ka interview khandra ba ma ningo pura kai ne ning ma kana ba ka se ma se haidor shike challe aduga ganga da chongtharaga ai sijarage ma lepre yumna kama handre machine nupi gi sana thugai bi re adu magi sana sabu junga moroi ai ikai jare ai sigi phare adu ma se ganga pa sida numra wa dum sa phanga da sum kanum kana kai sum da sigi ge kan basu ma chare ba ga sa ashram ma ra to oiba sadhu na ura ma angang je ma chakli se phana kui chale ma kai tu jana mana kau imo sila kana kai dore anang se lei je ka dore no ai je sma ma to ni ko ne ai je mai pak ta da
이제 गंगा चोंग सिजरे के तौबनी हाय लाउ लाउ सि लाउ अंतर मासे नंग से केम चारम गिरोय नसे नंग चाग चाग चारो खोलो दु अन पोथारो नंग नंग अयुम द हन गे हाय दो नंग पैसा सि पिरे गेसे हायिंग ट्रेन जे का नंग नंग युम द हल्लो हाय अद मासे कन साइ सादु से लेमिनरे दुगा नोंगलाप का समा द हंगी सोम नाय मोंदा असमाने मतेंग जम पांगबिरे आई वाम थांगजगे आई असो जम होतनागा ईश्वर दी खंगी अदो एगोन महंग आई माई पान जे करिनो अद सिदगी हेना याम चावबा मा नंगे दमक दम हाना प्लान तौरी बने अदुगी हाय पाम जे हन रे दना हल्लबा का से पासे कना होइले हुजिकी साधु सिना कोई मसे हरिद्वार की योगानंद गिरी है साधु सिने अदो हुजिकी कपंगन बजा से कना नो इंडिया के प्रेसिडेंट ओइलेबा एपीजे अब्दुल कलाम से Yeah, that's a very nice story to end. Aduna akoina akoigi any successful oidrakanda there is something in akoina faith to laibado. Adudi yam nungaire ngasigi di program si matamsu akoi pung amai henjala abanina loisanna basinjarage do mathangi topic si amuk akoi kitang khanmina rakanda mathangi same ib Thursday night doga India time dana Friday morning that koi spiritual program si kita makta unamina si yang biri ba punna makpu thagachari poraihan mangang segaro tagi yang biri khairakpam buddha yang biri loktak maya dagi ni dagi akoi imasu yang biri Delhi dagi imasi sidalay minaringai dadi akoi pulap taw minabani adubu ngasigi program si dadi yaudre aduna yang biri ba punna makpu thagachari spiritual program si akoi na tauba kanda angang sing hansu haitare ko do akoi yamna nungai habidi akoi na masigumbagi opportunity se yamna question hanning ba khopning ba dagi scripture sida kitang line haitare ko akoi na slok ka tawra kanda mutaw budu gyan ta do khota budu ramanujana li tawbira ka tawbigi damakta thagachari ngasigi damakta di program si lo sinjaragi ramanujana ni akoi damakta last word haidu na puno kurunjari aduna puno wakhan nungai na lebisi pithri bumba sida puno nungai taba ya kai thigai bai wasi da mayam lei dum nei ga dori bani adu masi manung sida ekona kari gumba masi yoga process adu ishori bhakti le le bui tara ga di ekona lai khom na rang bang ta huju batara ga su thambal sida masi amot pesing lai khom na pakpang am da bugum ekona masi ki spiritual practice taro bui tara ga di masi disturbance mayam nei batara ga su batuna ko effect to ngam dori bani masi ta khai jai kasi Hare Krishna. na puno kurunjari